من عزيزه رسول صلى الله عليه وسلم قربانيه طرز مارا صحابه گوشتگان هنچو انس بن مالك حديثه ما بيسرا بيان کو کہ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين رسول صلى الله عليه وسلم قرباني داتا دو قران بيتگان املحين امشي وشان کے سیاه و سپیتے رنگمان بي اقرنين كانتي بيتا دیگر روایتي اتك موجوعين بزان گوهتك کتگان علماء کرام فرمایتا گوهتگين قران يعني گوهتگين پاس بي ايه گوشت گیشتر بیتین گوڑے بزن گوهتا کنک شرین چیزی دیگه من عزيزة رسول صلى الله عليه وسلم قرباني مواصفات همین بیتکن که يأكل في سواد وينظر في سواد ويطأ في سواد که دپ درمیانه سیاهین رنگ بیتا رسول صلى الله عليه وسلم قربانیه و چم درمیانه هم سیاهین رنگ بیتا و چارین پادا يطأ في سواد چارین پادانی جهلا سیاهین رنگ بیتا ای رسول صلى الله عليه وسلم قربانیه مواصفات بیتکن والله رب العزة ألما شتري قشين كوتي رسول واسطة ولما رسول صلى الله عليه وسلم تريكا ببي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.